Прывітанне, сябры! Гэта Наталка і Я Богдан. І мы сёння раскажам вам наступную гісторыю з нашых англа-беларускіх чытанняў. Называецца яна «Don't let the pigeon drive the bus». Не дазваляйце гулі кіраваць аўтобусам. І в сімволі гулі у нас будзе пяро. A feather. А гуля у нас называецца pigeon. Паколькі гуля з мяне не надта, у ролю гулі сёння чытаць будзе Богдан. Pigeon. You're going to be the pigeon today. І он будзе у нас pigeon гуля. Я сказала, яшчэ можна назваць прыгожа «Не пускайце гулю за стырно». А напісаў гэтую казку для нас амерыканскі пісьменнік і ілюстратор Мел Уильямс. Хто хадзіў да нас на чытанне раней, уже ведае некалькі казак гэтага аўтара цудоўных. І пра дзень свіні, свята свіні, і яшчэ гісторыя у нас была пра элефанта. Забыла, які Джералда, Elephant Gerald, так? І свінка Пігі. Вось такія розныя прыгоды былі. Але доўга адкладаць не будзем і паехалі. Галоўныя два словы, які нас патрэбяцца сёння, сябры, гэта pigeon, вось мы ўжо пазнаёміліся, pigeon. Гуля. Хто з нас будзе pigeon? Я. Дакажы. Where is your feather? Where is your feather? Here is your feather. Hold your feather. І трымай пёрышка побач, каб все бачылі, што ты гуля. А таксама другое важнае слово у нас будзе бас. Хто ведае, што такое бас? Бас. Давайте дамо 5 секунд. Все здагадаліся ўжо. Што гэта? Гэта аўтобус. Менавіта. А як вы думаеце, калі вы ведаеце, што driver гэта кіроўца, той, хто кіруе машынай ці нейкай тэхнікай driver, дык хто такі bus driver? Гэта кіроўца аўтобуса. Малайцы, правільна. Так, менавіта. Ну што ж, паехалі? Паехалі. Паглядзіце, цікава, які у нас тут бас-драйвер з'явіўся. Бачыце? Бас-драйвер выйшаў з аўтобуса і звяртаецца да нас з вамі. Ведаеце, што кажа? Што? Hey! Кажа, hey! Hey! I'm the bus driver. Hey! Я кіроўца аўтобуса. Менавіта, правільна. І далей ён папярэджвае нас. Listen. Слухайце. Слухайце. I've got to leave for a little while. У мяне ёсць одна маленькая просьба. Не зусім. Кажа, мне трэба трошкі адысці, схадзіць кудысьці, ненадоўга. Напэўна, в туалет. Гэтага ён тут не кажа, але Богдан так мяркуе. So, can you watch things for me until I get back? Можаце прыгледзець за маімі рэчамі, пакуль я не вярнуся? Не рэчамі, а аўтобусам. Ну, менавіта. Вы не маглі б прыгледзець за маім аўтобусам. Thanks. Дзякуй. А я недавно чула, што хтосьці на англійскі манер кажа дзякс ужо. Дзякуй, менавіта, thanks. Oh, and remember. І яшчэ адно. Ведаеце, што кажа наш кіроўца? Што? Папярэджвае нас пра самае галоўнае. Хто будзе галоўным парушальнікам парадку, ён уже ведае. Хто? Пакажыце пяро. Пяро. Pigeon. Гуля, ён кажа. Pigeon. Вось ён кажа. Don't let the pigeon drive the bus. Не пускайте гулю за стырно. Менавіта. Не будзем пускаць. Не будзем пускаць, будзем трымацца. Нас папрасіў кіроўца, глядзіце, як ён нам давярае. Вось ён важна сабе пакрочыў кудысьці, невядома куды, але кудысьці пайшоў, і нам трэба прыгледзець за аўтобусам. Гуля не будзе даваць нам спакою. Паехалі далей. Паехалі далей. Вось ужо гуля з'явілася. Глядзіце, pigeon. Гэта ты. Глядзі такім вокам збоку. That's the pigeon. Exactly, that's the pigeon. Я уже ведаю, што ён кажа, што гэтая гуля. Я кажу тут, павінна сказаць. Я ўж думаў, гэтай кіроўца ніколі не сыдзе. Менавіта, ён вельмі доўга чакаў. Ведаеш, як ён па-ангельску гэта сказаў? Ён сказаў, I thought he'd never leave. Я думаў, гэтай кіроўца ніколі не сыдзе. Гэта амерыканская гуля, Богдан. Давай разам з ім скажам. I thought he'd never leave. Exactly, that's right. Дакладна. Што ж далей было з нашай гуляй? Чаго хоча наша гуля? Давайте поглядзім. Так, вось стаіць такая ўжо добренькая, напэўна, хоча чагосьці ад нас. Правда? І кажа нам такое. Hey, can I drive the bus? Это што яна папрасіла? Можна мне пакіраваць аўтобусам? Праўда. Калі мы чагосьці просім, мы пачынаем з гэтага. Can I?
Can I eat that? Можно мне это? Я правда сказал хай. Хай нам разговаривать, что это такое. Ну, там было hey, это не важно. Можно сказать и hi, можно и hey. Гуля сказала hey. Can I drive the bus? Можно мне порулить автобусом? А можно по-английски мне? Я уже один раз, по-моему, сказал по-английски. Такая Гуля у нас упартая. Can I drive the bus? Ці можна мне за стерно? Во, бачите? Так. Что, будем дозволять ці ні? Не ведаю. Далее яна вельмі ласкавенькая, добренькая. Давай сядем ровненько. И ты складешь ручки, як гэтая Гуля. Бачите, як Гуля склала ручки? Bless you. Bless you. Не так ручки склала, она просить. Так, и она просить, просто скажи please. А что такое please? Калила. Ненавита. Далее Гуля каже I'll be careful. Нечто обіцяє нам. I be careful. Это что это обіцяє нам? Что такое careful? Я буду якой? Аккуратненькая. Аккуратнее. I'll be careful, I promise, обіцяю. I'll tell you what? I tell you what. Что скажу тебе? Что скажу? I'll just steer. I just steer. Я всього тільки покручу, що? Steer. А покажи, як ти steer. Покажи. Як все Гулі steer правильно. Let's steer together. Давайте все разом покрутим сторону. Берите сторону свою. Steer, 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 steer. Vroom, 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 vroom. Нет, он просто крутить. И он обещал не съезжать. Давайте глядеть далее. Какие, глядите, важных это Гуля. Это Пиджин каже. У меня есть троечный брат, Herb. Так видите, что? He drives the bus every day. Я керую автобусом кожный день. Every day. Кожный день, докладно. Верим? Так. Не ведаю, ці верить этому Гулю, ці не. А он, видите, и он божится, видите, и он клянется. И он каже, что правду сказал. Ось так ручку на груди поклав, очко заплющив і каже True story. True story. Правду кажу. True story. True story. Я правду кажу, обещаю. Ось миновито. Во, и такие, важно, глядеть на нас одним оком полузаплющенным. Конечно, правду сказал. Ці не? Не ведаю. Невядома. Давайте далее поглядим, что там еще будет. Что ж там у нас далее сепрымы? Ага. А далее ён поимчаў до нашего автобуса и кричить. Ведаеце что? Кричить. Врум, 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 врум. А як ми кажемо? А як наші хлопчики і дівчата кричать, коли вони уявляють, що керують автобусом? А Богдан? А чому автобусом? Раптом я не уявляю, що вони керують чим-нибудь іншим. Наприклад, лімусином чи крутою якою-нибудь тачкою. Хто кого ведає? І як вони кричать, коли вони керують? Врум-врум-врум-врум. А по-белорусски як ми кажемо? Я не уявляю, як ми кажемо, коли ми уявляємо себе за стерном. Ось я думала. Жук-жук-жук-жук-жук. Може так? Ну, зрозуміло. А не вот пішні муки у нас не отримлюються. І при этом він приговорює. Видиш що? Уявляючи, що він за стерном, він кричить Pigeon at the wheel! Pigeon at the wheel! Это что он кричит? Гуля за стерном! Миновито. Pigeon at the wheel. Далее идем, далее глядим. Что ж у нас там далее будет? И он сумняется, это Гуля. Чи вірим йому ми, ті ні? Глядите, які смішні. Ну? А миновито, так і каже. Ну? А далее каже. А по крылью, глядите, мы ему не даем машину, сказала, автобусом керовать. И он каже. I never get to do anything. To do anything. I never get to do anything. Вічно мені нічого не дають. Покривджене. Вже хоче кудись заходить. Але ж це ж Гуля. Це ж Pigeon, де не сидя. І раптом ідея до його прийшла в голову. Видиш, як він каже? Hey! Hey! I've got an idea! I've got an idea! Ага, миновито, ідея ніяка прийшла. Яка ж його ідея? Давайте читайте, глядіть. Він каже так. Let's play Drive the bus. Let's play Drive the bus. А что это за гульня такая? Давайте керовать автобусом. Каже, давай погуляем в гульню. Керуем автобусом. А тут він каже, що запомню. Я перший. I'll go first. Давайте крикнем. Уявите, что вы так само кудись спешаетесь и хочете прибегчь первым. И вы кричите I'll go first. First. Миновито, молодчинка. Well done. I'll go first. Нам вот головы уже не бачно. И он, напевно, стримголов полетел туди. Headlong. Полетел.
І ўжо, глядзіце, зазірае. Ну, кажа, ты со мной ці не? Бачыш? Ну, не ведаю. Ну, і нам подказывае. Hey, come on. Hey, come on. Ну же, ну, скажи, on, не come стойте на месте, со мной побегли, гулять будет весело. Come Come on. on. Давайте разом come так. on. Hey, come on, come on. Hey, come on, come on. Уявите, что вы маму и тату кличете, коли вы гуляете, как они с вами погулялись. Вы будете говорить, hey, come on, come on, come on, come on, Hey, come on, come on. hey, come on, come on, come on, come on. На самом деле, мы кажем, эй, идите сюда, мама, это тата. Мы так и кажем, але мы ж тренируемся и по-английски сказать такие речи, правда? Just once around the block, просит Гуля. Только один разочек где? Around the block. Вокруг района. Богдан удивился, что блок это еще может быть район, а думал, что блок это что? Это такий блок, з якого все складається в Майнкрафте. Так, это может быть и блок с Майнкрафта, а может быть и райончик до наступной улицы. Так, в нашем районе. И вот Гуля просит just once around the block. Around the block. Ну вот, наша Гуля полетела спать. А мы казку протягиваем записывать и слухать. Дык вось, the pigeon sound, сказал наш pigeon. Come on, just once around the block. Неужели мы ему не дозволим? Давайте поглядим, як он нас будет просить далей. А просить он будет нас так выразно, и так шмат, и так моцно, бо надто хочется нашему pigeon покататься на автобусе, drive the bus. Глядите, что он каже. I'll be your best friend. Кто ведает, что это значит? Friend. Я думаю, что нехто чуў, что friend это сябар. Я буду твоим самым лепшим сябрам. I'll be your best friend. И глядите, таким уже доверливым добрым вочкам. А далее, глядите, каже так, крылцам своим прикрывши тюбу от інших, нам каже. How about I give you $5? Може, хто чув, що бакс це так само доляри, такі гроші американські. Так? Каже, як наконт того, каб $5 вам дать? Пропонує хабар, одним словом. Але ми, напевно, вельми добре тримаємося і кажемо, no. Тоді Гуля, поглядіть, яке покривджене. Покривджене каже, no fair. І далі на самое болючее здесь мне каже, а вось упевнене, что ваша мама, дозволила б мне покататься на автобусе. I bet your mom would let me. Ну, поглядите, обурається Гуля, ну, поглядите, ну, що за проблему зробили? Так і каже по-англійську, what's the big deal? It's just a bus. Це всього тільки просто автобус. І далі, I have dreams, you know. У мене так само є мари. А це його мара, це піджена, покататися на автобусі, to drive the bus. І нарешті кончатково покривдилася, надзьмулася, погляділа в бок уже не на нас і каже, fine. Давайте поспробуем так само. Коли ви покривдилися, вам хтось щось не дав, не дозволив, не зробив. Руки в боки, вот так ми ставимо, що не кажемо, fine. Что ж было далі? Покружена Гуля. Что она зробить? Давайте проверим. А она психане. Як кажуть англійці, freak out. The pigeon is going to freak out. Поглядіть, як вибух просто некий запратний. Відається, що вона кричить, та Гуля тут у нас виліє шмат. Як того кота Фіндуса. Всі, напевно, вже читали Фіндуса і бачили, як він скакав на ложку своїм щасливим. А тут Піджен зовсім нещасливий, але скаче так само від емоцій і кричить Let me drive the bus! Дайте мені покерувати автобусом, пустіть за стерно Гулю. Кричить собі і кричить Let me drive the bus! А що вам часом хочеться покричати? Так само ж хочеться нечто, щоб вам дозволили, правда? Let me do it! Дайте мне это зробить. Альбо let me eat it. Дайте мне это з'їсти. Альбо let me play there. Дайте мне там погулять. О, теперь это особливо актуальная проблема. Коли мама не пускає сына на playground, на пляцовочку, пусть рожеться. Ну и вот, засумовала наша Гуля, засумовала, головку похилила, дзюбу опустила, вошка прикрила, приплющила. Іде собі самотно і думає, що ж робити, що ж такого ще хитрого придумати, каб здесь Мару. І тут, о май год, вертається наш бас-драйвер. Він всі свої справи зробив, як Богдан казав.
і прийшов, і каже, I'm back, ось я. You didn't let the pigeon drive the bus, did you? Ти ж не дозволив, чи ти не дозволила Гулі сесть за стерно, правда? Но мы не дозволили, правда? Мы тримали оборону, до автобуса Гулю не подпустили. Great, каже бас-драйвер, ну і цудовненько. Thanks. Так смешно, коли скарачаюць по-англійску thank you, да коротенького thanks. І гэта я нават чула ўжо і по-беларуску так кажуць. Не дзяку цалкам, а дзякс. Мне было вельмі смешна гэта пачуць. Great, thanks a lot, каже драйвер. А Гуля, вядома, зусім разгубілася, каже, о-о, все, больше у яе магчымасці і шансаў нібыта на аўтобусе праехаць і няма. Няма, дык няма, але ў нас яшчэ адна апошняя старонка в кнізе ёсць. І нешта на гэтай старонцы нам патлумачаць. А можа і не адна, а дзве цэлых. Глядзіце, аўтобус ад'язджае, кіроўца крычыць «Бай!» Давайте все разом помашем. «Бай!» Гуля нібыта зусім повесила голову і паглядзіце, што робіцца на апошняй старонцы. Раптам прыйшла ў голову Гулі яшчэ адна ідэя. Пабачыла яна ззаду аўтобуса трошачкі мястэчка, на якое можна заскочыць. «Гей!» – подумала яна. «I've got an idea!» Ёсць у мяне ідэя. Я думаю, вы таксама здагадаліся, як Богдан, што Гуля зараз сядзе сабе вось сюды і паедзе пакаціцца на аўтобусе, а магчыма, пасля падсцеражэ момант, калі кіроўца зноў выйдзе ўжо шусь, ніхто яе не спыніць, пасядзіць, пакруціць тое стэрно. Вось такая казка. Бачыце, тут нават пазнака, што на бібліятэчная з пушкінскай бібліятэкі, куды праз гэты карантын цяпер я не магу яе вярнуць і пакуль трымаю ў сябе нейкі час. Вось і вам змагла яе прачытаць. Дзякуй вялікі, што вы слухалі гэтую казку разам з намі. Будьце здаровыя, гадуйцеся вялікія і да наступных сустрэч. Пакуль. Доброй раніцы всім моїх глядачам. Як ви бачите, я ранее з вами не доробил эту казку, потому что мама записывала, а я тогда уже спал. Новую казку, какую мы будем робить, вось она, вось. Как она называется, мама? Она называется Mr. Potter and Tabby. Мистер Паттер и Тэппи. А Тэбби это кот. Так, а мистер Падер, вось мистер Падер, это человек. Это котик, а еще собака, это собака соседки, якая пришла на день народження до ямки. Але все рассказывать не будем, до наступных сустрэч. До наступных сустрэч, пакуль.